Ukuphoqa imithetho eyinhlungu kamuntu yabe isinikeza lemiqophiswano emini. 1. Izishumi zenyama. 2. Dala labo ubekwe khona uphume ivangelo uqangisise isikhathi. 3. Uthando. 4. Lokungaphuzi ukungaxhaphuzi. Usaphinda ngithi kini ngicela ubaba kwezipho aniphe lezi zibusiso ezivela kuzingonyama izifo ziphele amathuba okuqashwa makavele amathuba okungaqashwa makavele izifunda ezivele emsebenzini wenyama lithole imishado emhlophe nibe nabantwana emshadweni yenu abafundi baphase ezikolweni kumakoleni namayunivesithi bakhumbule uthando enkonzweni ukhisimusi New Year kanye namaholide amahle. Ngiyabonga mina owenu umpostoli S.D. Mgugu, Chief Apostle and President. Sena telang se seng re lo thuswa ke bahlanka bao Modimo a re fileng bona ba tla re balla ditumediso mahae bane tumediso e bua ka ho fihla e fankgedi wena le o dula ha yona wena o sa e latlha le hore ke eng sa Modimo a ikemiseditse ho fa sona ha re ka rera ka tumediso ke leboha haholo ditshebetso le santsane le tla utlwa mahaeng ha o batla kopi ya hao ke na lot ra utlwana kereke e tle e be teng nako tsotlhe kapo disontaha. It never happens, ne? Which